no uge uri okwenda ora no ire mundu ucio kiugo baire iri okwenda no gwacoka gwake wacoka wethamba wauma ri wamutiga ri niguo ambagiriria kuria atiriri ngai ine tendiraugire cigo icio nari korwo ndio wamuikiria message ndanacokia na githimu ndaroya yes and then if you are unlucky you get home around 9 p.m. And out there are no lights. Look at the window, no lights. Through the window. Gotire tawa. Getigua. Wakinya murango ine. Ndweke murango yaku ne kire gwikia guo kana guku thiini. Ugaikora kuburi ugo ogisemaga. Ugaikia gioko. Ukaigua kuburi. And then it hits you. That is when she left and locked the house. And you decided to cough a bit. And you hear the echo. You know she carried everything. And you had 3 kids and then she went with them. Kona anairata yapegi agikira ya kweoria okwambia ake kwire ni kuri atumia hiukata moe nginya kunanira mukondoro ndetaga mundu akaunanira na akaethana rurigi ni gakanyiha taki ukarigo mukondoro ucio kana wa 6x6 ina wa 6x6 au kinyaga akauhura ndira akauhura kindu gitagwo iru akauhura iru na koha iyo ndugicire ale wiki wiko guo ni kuri atumia yani ni undu wa kumenyera kuraga na guthiiri ni mari atuikire rukaria ni moe mabangaga indo ni moe amazibangaga amepanga le mundu wothe ukiumirie umuthi mahingicanite na mundu ucio wake this is time for reckoning. You ask yourself questions whether you will get her. Gutira makania kana werukagina no igukinya tio tindo kihoya turuke maguru ni rakinya ona atureka no irikinya ndukamake ka ri thino anda zigi tia kwenda gucukira rwesabu kana tia kwenda gucukira Joska acha we kinya na kana igi cia Kenya mupia face the reality ona kana wathie thika we ikaroro hau na ndije Kenya uteithĩtie ni uratuigua we horera na ndukareke mundu ono amenye ngari ni ati niwe turari uhoro waku we horera wakinya mucie wona kwina thitima ri uge ucio ni we ngai uthie winyihie na ugende sorry wakora thiete na kahinga ri umira tarume ari angi bia na andu guthaigire Samoka kama wana umegine. Na make sure umekula kakuota ya kutoma ama mali. No soka mwandikire SMS okaro ya thimu. Omwire we mucera wa bari ya karema mutia kagwa macoro. Eni, I don't even want to reply because that was he will reply. Omwire mutia kagwa macoro. Usoke umwizini wandike kwenda huko. Na wote wale kuona. Azoka kuvutu tekugi. Wa mukora nginya muhoe. Umwire ni ngomora ingirira kehiko gitu. Umwire no amwaga. We tuwe mundu. Umira. Ona ndugatidio kehingura nyumba iyo. We ingia guoko iwe gikuburi kiho. Toka enda. No coke wathimura umekithwa ni wathimura. Netho igweko. Waigua komenya thuti ciaku ciothe akuire muru wa nyina ndathire nacio akuira muru wa nyina ona wa gukoma no uko ri ukomera migamba ya mugo ya oriri ndurakoma ku tondu ni athiete na sabi riu we ni mwarie na kiateka rucio gwakia riu kuria okorwo ni urakiumbanite ugithie na kuo okorwo ni wira tumire ugithie kou ni getha ugike ati haya okorwo no tumaundu twa guku thi ri tugitumite hi maundu magike ati ugiethe handu weigire tarume ari nginya baici korwo cia kirwa rume weigirire ti oro atuigua ete ningi ati ni urecurithie andu aria guthithia ngari bana andu aya matura mathia magicokaga mathie magicokaga na ngai ni ari guteithia riu it is time for reckoning and Biblia ni ugite wega urigethaga kiria wahanda koguo akiura we no wahandite